Ini sayur nangka teman-teman. Nah, ini telur ceplok ya teman-teman. Lah, 如果加热更好吃，怎么样？不可以介绍。本来ini的菜是这样，应该要加热。如果太太要加热比较好吃。菠萝蜜的菜都是，对对对。哦，太辣了。辣吗？Hari ini aku pakai baju ini ya. Suruh nyonya ke pasar. Dari tadi katanya mau hujan angin typhoon lah. Oh, nah ini typhoon ini. Wah, typhoonnya beneran datang. Wah. Seperti ini keadaannya. Oh. Seperti ini anginnya beneran montang-manting. Seperti ini ya. Hari ini hujan. Anginnya tetap aman. Jalannya berair. Oh ya, kali cai 老板。我阿妈说最好吃、最漂亮的，一定好吃。要多少？一个的。一个，后面那个。一定好吃。对，他说有好吃的，有漂亮的。一定好吃的，来。OK，好。你看，好吃到会跑路了。哦，这样。nah, ini sayurannya ya. 多少老板？为什么这么贵？对呀。要谢老板，等一下他不相信，要帮我写多少钱？没问题。10拜3哇，吓一跳啦，不用吃高丽菜了。3500一斤呢。3500一斤？一件。1000哇，好可怕！哇。没办法，这个250，那要不要吃那个？不要。那你那个芥蓝南美标放，太贵了哈。太贵了。真的。好，谢谢。会很好吃。对，很好吃。好。拜拜。不好意思。有没有孙子，老板？没有了，这个不可以吃啊。那个要卤的。哦，OK。没有了。我阿妈要沙拉孙子。没了。Oke, sisi. Ini aku kaget banget ya, beli kopis harga 1 kopis itu 430 NT. Gila banget, harganya mahal banget. Karena typhoon lewat ya, wah. Ini bakul kopis jadi kaya raya ini. Nah, nyebrang. Hari nyonya aku. Dan di sini enggak. 我的太太有没有在这里？我买一个高丽菜4拜3呢，好可怕！就好了啦，拜拜。好可怕，拜拜。Ya sudah pulang. Weh, 我高丽菜买了。我在帅哥卖孙子对面那个，对不对？帅哥今天有来，但是他的孙子沙拉全部都买完。太太知道吗？一个高丽菜多少？430。
他有写啊，他如果不相信呢，我也有拍啊。我了吓一跳，哈？哎，大家也买，对呀、他说一箱了3000多块。大家如果在那边有便宜，大家买啊。好了啦，如果在那边有一个100块啊。好了啦，拜拜。Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu Semangat. Ini suara angin teman-teman. Jadi bajunya itu pada tak taruh di dalam ya, karena anginnya wah. Sebenarnya kalau dibilang bener-bener typhoon sing hebat, angin yang durasi wis panjang banget itu enggak teman-teman. Kemarin itu masih aman ya. Tapi karena beritanya itu typhoon itu katanya mau lama beberapa hari, katanya sampean beberapa hari ke depan. Jadi harga sayuran semua itu naik. Masa harga kubis 430 NT kan mahal banget ya. Kalau aku sebenarnya nggak makan sayur tuh nggak apa-apa teman-teman. Ibaratnya aku makan toge. Toge itu kecambah itu kan nggak mungkin naik ya. Itu kan nggak ditanam di luar. Terus ibaratnya aku makan tewel kayak gitu kan nggak apa-apa, bawang bombay gitu. Tapi kalau nyonyaku ya enggak ya. Nyonyaku tuh harus beli sayur, harus beli di sini gitu. Perfeksionis. Ini suara angin ya. Angin itu mobat mabit tidak jelas seperti itu loh. Suaranya ura guru. Suaranya ura. Semoga semuanya tetap aman ya, tetap baik-baik saja, tidak ada yang namanya korban jiwa. Dulu katanya angin besar itu sampai memakan korban jiwa lah. Semoga ya kita selalu dalam lindungan nih Gusti Allah, seperti itulah. Angin besar ya stay at home lah di rumah hai. Kalau zaman dulu itu angin besar kan ya, yang namanya angin kan kita nggak pernah tahu ya. Ada kalanya diprediksi ini bakalan gede, tapi ternyata nggak datang. Kayaknya yang dianggapnya nggak gede lah, tapi ternyata gede kayak gitu. 肉包啊？哎呀，不是叫我吃肉包吗？现在要吃肉包。肉包吃。那还有什么青菜呢？拌。那个菜。红姜菜。还有那个芽菜，我不是有买芽菜吗？有没有？ 你看那有没有？不要担心，台风来我们吃豆芽菜，对不对？豆芽菜不会涨价。连豆芽菜你就要很早就要去抢啊。没有。哦，那么便宜的东西，人家那个米店嘛都会。大家都很聪明吗？哎。大家脑筋很好。 我们自己做啊！我不要，不会做，以前都做。放腰腰。你家要。Ini mbokku beli belanja. Tôi là beli kubis nggak mau. Đây. 买菜一定也转。这个看，这个是高山，叫什么？这
这个如果正常的时候，这个好便宜，一个差不多100多块而已200多。块你这现在要啥？拿拔来的。 我不beli ini. 但是好像 Sekarang semua mahal. 孙子在土地里面也不可能长了，相信了，对不对？孙子的台风也吹也没有什么关系，但是如果淹水也吹掉，对不对？我那个米还有吗？什么米？有啊，昨天我煮啊。再来米。什么再来米？臭米啊。 Comi ya,昨天煮comi ya. Nah, ini gobes ya teman-teman, 430 NT. Mahal banget. Ini warung Indonesia pasti nggak akan membuat bakwan teman-teman, karena gobes mahal banget. Pas untuk wetau deh. Jadi terlupa wah. Nyonya aku lapar. Nah, di sini ono paria putih, mbokku beli dari pasar sana. Ono paria, ono sawi putih. Ini lobak putih ya, katanya Jepang punya lobak putih katanya. Sampai Taiwan sini. Gara-gara typhoon semua sayuran laku ya, burik juga laku. Nyonya aku itu tipe orang kalau makan itu harus ada sayur hijau nih. Kalau saya tuh nggak apa-apa ya, ibaratnya kasih toge ya nggak apa-apa. Nggak ada sayur hijau, sayur nangka ya nggak apa-apa kayak gitulah. Karena wis menjadi sebuah kebiasaan kayak gitulah. Sayur hijau tuh teramat sangat kalau di sini tuh serat ya, fiber kayak gitu. Seperti ini ya. Nah, ini daun binahong. Dawi semua meyomai sekuah. Ini aku dibeliin cabai 50 NT teman-teman. 25.000 rupiah. Ini wes semua kang saya punya cinan men secang main euro. Hah? Melici. Siapa yo siwan naga, siwan euro. Naga wan le euro pian naga. 知道吗？那个都没有多少。 Tadi main dosa. Seperti halnya ketika Jepang membuang garam ke laut, juga Taiwan huru-hara ngabisin garam. Terus ketika COVID itu tisu itu habis teman-teman, tisu, masker segalanya habis. Orang Taiwan itu sigap banget ya, sigap pokoknya dalam menghabiskan barang di supermarket itu namanya jiangguang ya. Dalam menjarah-jarah seperti itu hebat banget. Nah, aku hari ini mau makan telur ayam. Aku punya feeling itu bagus banget ya teman-teman. Kemarin kan aku nganterin daftar ke Mbak Susi itu. Aku beli sayuran banyak teman-teman. Ada rendang, ada jengkol, ada sayur nangka, ada orek tempe. Saya beli ada 4 macam. Itu kemarin sama gorengan. Ini totalnya cuma 300 NT. Terus bisa dimakan dalam berkali-kali. Aku bersyukur banget lah Yayu sepinter itu. Ya, seperti ini. Tambahin garam. Ya harusnya tambahin Royco ay. Bismillah. Bismillah. Nah, ini telur dadar ya teman-teman. Nah, ini telur ceplok ya teman-teman. 2 ini makanan kesukaan aku. Manusia itu serba ketakutan ya teman-teman. Takut kurang makan, takut nggak ada makanan seperti itu. Ini aku bersyukur banget ini atas kepandaianku pas waktu itu. Mbak Susi pokoknya sarangnya gumawoyo. Wah. 3. Oh, gini Ini sayur nangka teman-teman. 25.000 rupiah. Ini jengkol 100 NT 50.000 rupiah. 25.000 rupiah. Rendangnya 50.000 rupiah. Nah, jengkol tak iya. Sayur nangka tak iya. Rendang tak iya. Orek tempe tak iya. Telur ceplok tak iya.
Nah, ini kita makan nasi enyunya. Ini healthy people punya nasi, teman-teman. Ono apa itu? Kacang berli sama beras pecah kulit. Aku pengen sehat ya. Walaupun kurang nafsu, aku sehat aku. Nah, aku akan mengeluarkan ilmu pengiritan ya, teman-teman. Sedikit-sedikit. Nah, bismillah. Sekek-sekek. 哦吼，臭，这个昨天那个了。那这么切操？我不用加热，这个一定熟的。太太要试看看呢？对呀，是吧？是吧？土豆要不要？不要了。好吃的土豆。点为什什么？么叫做臭豆？土豆这个土豆以前但是我没有加热。很臭很臭的。对呀，以前太太要试看看呢。吃忘记了，很香很臭吗？不是醋了，它的名字而已臭豆，但是它很香，很像臭豆腐，但是没有加热。如果加热好吃。这个呢？啦，如果加热更好吃，怎么样？可以吗？好甜，不可以接受。本来ini的菜是这样哦，辣椒这个菠萝蜜应该要加热，如果太太要加热比较好吃。菠萝蜜的菜，辣不辣？辣，辣，有，这样都是，对一点点。哦，太辣了，辣吗？辣。Diet dan ngirit itu bedanya tipis ya teman-teman, seperti ini. Semua isi. Nah, lipstikku seperti ini teman-teman, seperti habis makan uang kayak gitu kata nyonya. Bar mangan uang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alhamdulillah banget ya. Kepintaran yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nyonyaku kurang bisa makan makanan Indonesia ya teman-teman, karena nyonyaku sedikit pedesnya nggak bisa. Ini pedes termasuk ya. Bismillah. Aku sariawanan tuh di depan sini, jadi perih.太太要出门了。来，太太有没有带中药？Nyonya aku pergi. Bismillah. Wah, ini tipe orek tempe yang digoreng garing kayak gitu. Nyonya aku bilang atos banget. Tapi ini tuh kelebihannya bisa ditaruh lama. Sayur nangkanya ada labu siamnya kalau nggak salah ya. Ada tahunya, enak.
Ini masakan ini semuanya tuh ada pedas, asin, manis, gurih kayak gitu lah. Berempah seperti itu. Rasa masakan nasi Padang itu searah ya teman-teman. Bumbunya itu sejalan kayak gitu. Dari rendang, dari jengkol, semuanya ini searah. Aku tuh suka banget nasi Padang. Dari bumbu-bumbunya, dari rasa medoknya tuh aku wah. Tambahin nasi apa ya? Tambahin lagi sayur ini ya, sayur nangka. Ini kan nggak boleh ditaruh lama-lama. Tahu ada, semua ada ya lengkap. Ini aku suka banget ini. Nah, ini tipe sayur nangkanya itu manis teman-teman. Nomor 1 rasanya manis. Tapi ya enak, seimbang lah. Dari manis, asin, pedas, gurihnya ada, tapi nomor 1 manis. Tapi aku suka sih makanan manis. Oh, mantap jiwa kan? Ada kalanya orang masak itu enak banget ya. Ada kalanya orang masak tuh ya enak. Tapi aku tuh nggak bisa masak teman-teman. Jadi aku tuh selalu menghargai masakannya orang. Apalagi makanan-makanan yang rumit seperti ini.
ada kalanya kita makan masakan itu pas kita makan itu mak jelek kayak gitu, kena banget gitu loh teman-teman. Dari pedes, asin, manis, gurih, wangi, medoknya, rasanya itu kena banget. Ada kalanya itu ya enak, tapi ya oke lah kayak gitu. Ada kalanya. Aku sendiri juga nggak bisa masak, tapi pintar cerewetan dok ya. Mohon maaf ya. Nah, Bismillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya Yayu Cayo yang tembem ini mohon maaf, undur diri ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya. Ini kita mau ke Beyond Plaza. Hai Ming. Nah, kita nyabet. Karena较早电视特别有几落吼，较早要倒生电视有看，对无？咱有进步呢，毋是无进步。小心啊！没有下雨了。哦，好嫩，嫩啊，yang senen. Ini teman-temannya Nyonya. Ini Nyonya. Ini aku. Isan wo ya fang cai celik ya. 不行啊，我觉得嘛，不行。雨伞放那边。 Kita melihat baju. Oh ya. Nah ini baju-baju kuno kayak gitu ya. Kayak baju zaman dahulu kala. Nyonya aku membeli yang seperti ini. Oh ini tambah mahal banget. Nah ini yang dibeli Nyonya. 今天我今早来都无看到，小姐。这个我来。哦，今天刚做滚来。多少钱？咱无变呀。无无无。